Kroz mene bol. Mi smo, evo, u prisustvu kamera, izvršili žrebanje. Akso, igrat! Izgubilo se. Jebi ga Branko, vidim. Ajde, nješkog direktora. Tehnički vas. Vratuj se vamo, ponovno. Radi mi. Evo ovdje. Ti imaš premiju. Da li kako rekao, 6 vlada? A kaže, evo premiju. Tata nije snima, pa došle nas starih godina, taj futbol i sve ovo dešavanje. Završio ti! Ovo je skon! Ja da novim! Predsjedniče! Vlada Petra tu! Majo, vati slovo! Daj ga onda puti pedmo voda, basni. Uo! Uo! Wow! Može? Bravo sad. Može. Bombi! Dobar je. Sad moraš umrđe, gaj. Ne može. Pa je ovo tvoja kuća. A ti zove.